fail you. Tell that person, it's not going to fail you. He's not going to fail you. He's not going to fail you. He's not going to let you down. Come and say that to over 3 minutes and don't say, it's not going to let you down. It's Israelites were going through or were under affliction in Egypt. He raised a Moses, a leader. As he said with me, when there was a Goliath that was coming on the people of God, God raised a leader and his name was David. As he said with me, when the people were under siege, God raised a woman, her name was Esther. When the people were under challenge, God raised a man, Gideon. So God's answer is a leader. Sê vir die persoon langs jy, you are God's answer. Hy is God se antwoord. Oh goodness gracious. So God wants to use everybody in our different walks of life. So when we speak about leadership, we are not just speaking about the pastoor en maastoor. Ons praat nie net van pastoor en maastoor, ons praat van u as 'n ma, u as 'n pa by die huis, u as 'n by die werk as 'n supervisor. You just in the community, you are a leader. So this speaks to everybody of us. Amen. So we had to have a special arrangement. Ek moes Windhoek toe gegaan het. Okay, laat ek nou nie so liegie, maar ek wil daai nog ingebring het iewers. Maar ons het spesiaal mense ingebring het vanmôre om die woord te kom bedien. Een van hierdie mense is iemand wat langs my slaap in die nag. Die Here het 'n spesiale salwing opgerig, amen, vanmôre vir die Leidster sisters om ons te bedien, and they're going to speak strongly on leadership. So the next 6 months we're going to have a hybrid, speaking on leadership, and then we're going to deal on some spiritual stuff, amen. So I want you to just be ready, open your hearts. Ek sien uit vir die Sinead verjaar, so as Sinead verjaar eet ons koek, so ek sien uit later vir, maar just open your hearts and let's be together in this place this morning. As jy saam met my, amen, ek roep Lady Bonita Maastoor to the front. Goeiemôre geliefdes. Die susters kan maar vorentoe kom. Goeiemôre geliefdes. Amen. Ons groet ons pastoor, die leierskap van die kerk, die besoekers en die volk van die Here. Kan u net vir ons so 'n waai gee? Laat ons sien hier's nog hier so. Amen. Baie dankie. Now we are the leadership of or part of the leadership of the house. Ek sien, dis ons almal hier so. Yes. Okay, ek sal met Suster Zinia begin, G12 leidster, 'n G12 leidster, 'n ouderling en 'n ander G12 leidster. And we are today going to speak about the 21 irrefutable laws of leadership by John C. Maxwell. So ons gaan vir u bedien, ons is baie opgewonde. Haal tog u notebook uit, haal u Bybel uit, haal u selfoon uit, gaan op notes op u selfoon, en dan ons gaan vir u bedien. Ek wil nie sê sit terug en luister nie, want u moet nie net luister, u moet notes maak en participate vanmôre. Is u gereed? Amen. Sta Anita. Goeiemôre dierbares. Ons eer vanmôre die Here. Nou ek eer vanmôre die Heilige Gees vir sy teenwoordigheid, vir sy leiding en vir sy krag. Want ons weet vanmôre sonder hom kan ons niks doen nie. Amen. Ek groet vir pastoor, soos ons het alreeds gegroet, maar ek groet vanmôre ons pastoor Samuel Frans en sy vrou Juffrou Bonita
En al die dierbares wat vanmôre in die huis van die Here is, u is geseën. Nou, soos u al reeds gehoor het wie ek is. Ek is Anita en ek doen vanmôre die inleiding van ons groep. En ons gaan doen vanmôre die wet van proses en die wet van Navisagie. Amen. Nou, die eerste is die wet van proses wat deur Juffrou Bonita en Suster Roxy bedien gaan word. Die tweede is die wet van navigasie. Die tweede is die wet van navigasie wat deur Suster Irene en Suster Sinia bedien gaan word. Amen, dierbares. Nou, ons het nou gepraat oor die wet, proses en navigasie. Maar wat beteken dit? Nou, wet is 'n beginsel of 'n reël wat rigting gee en wys hoe iets werk of gedoen moet word. As ek dit bietjie so terug kan bring na die huis toe. Ons het nou gehoor dis 'n beginsel. Nou wat is ons as kerk se beginsel Sondagoggende? Of as ons meetings het of as ons net by mekaar kom. Wat is ons beginsels? Dierbares, ons beginsels is om te bid. Jy erken die Here eerste voor enige iets anders. En hoekom doen ons dit? As ons Sondag hier inkom, of as ons Sondag voor ons met enige iets begin. Hoekom bid ons? Omdat ons geleer is, omdat ons gewys is, hoekom ons dit doen, en omdat dit 'n beginsel is. En wie het dit vir ons gedoen? Ons hoof van die huis, pastoor Samuel. Amen, dierbares. En dit is hoekom dit 'n wet is. Nou die tweede ene, sorry dierbares, is proses. Nou, wat is proses? Proses is 'n reeks stappe of handelinge wat gevolg moet word oor 'n lang tydperk. Die proses is iets wat bietjie vir bietjie gedoen moet word. Dit is soos jy kan nie net vandag, kom ek maak 'n voorbeeld, soos jy vat 'n saad. Jy plant hierdie saad. Daai saad sal nie môre groei nie. Dit vat tyd. Dit vat stap vir stap. As ons kyk na, as ons sê byvoorbeeld soos, 'n kind het vandag gebore. Hy kan nie môre gaan matriek skryf nie. Dit kos vir kleuterskool. Dit kos vir graad 1, dit kos graad 2 en so gaan dit tot met matriek. Amen. Dit is proses. Dis 'n stap. Stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie. Amen, dierbares. Dit is proses. Nou, wat is die wet van navigasie? Navigasie sê dit is goeie leiers wat vooruit beplan. Die beste roete bepaal en ander lei om die doel suksesvol te bereik. Hulle fokus nie net op waar hulle tans is nie, maar ook op waarheen hulle op pad is en hoe hulle daar gaan uitkom. Amen, dierbares. Dit is nie net nou, pastoor gaan sit nie net in die kantoor en besluit, môre gaan julle dit en dit doen nie. Sy eerste prioriteit is, ek moet hoor wat sê die Here vir my. Ek moet hoor wat sê die Heilige Gees vir my. Dan moet jy vooruit begin beplan. Amen, dierbares. Dit is
navigasie. Amen, dierbares. Nou, voor ek oorgee aan my dierbare susters, so ek vertrou vanmôre dat die Heilige Gees, dat U sal toelaat, dat die Heilige Gees U vanmôre sal lei. Met alles wat vanmôre hier gaan uitkom. Maar, laat ons nie ook net hoorders wees nie, maar ook daders van die woord. Ek gee oor aan Suster Roxy. Sjoe. Is nogals iets anders om hierbo te staan. En ek is baie dankbaar weer eens vir hierdie geleentheid. Goeiemôre almal. Soos jy al gehoor het, my naam is Roxy, maar my regte naam is Roseanne. Vanmôre gaan ek 'n bietjie aanraak oor the law of process. As ek moet sê, dit was nogals 'n proses om hier uit te kom. In terme van preparations en dan natuurlik die Saterdag voor die Sondag meet ons mos met pastoor om die preparation te doen. Nou die van u wat al hier gestaan het, weet hoe gaan die Saterdag. Ek los dit daar. And just like that, leadership is a process. But can I quickly tell you a secret? Ons almal hier binne is leiers. Nie net pastoor, nie net juffrou Bonita nie, nie net die kerkraad nie. Die sonnaskoolonderwyser is 'n leier, ouers is leiers, selfs die leerders by 'n skool is leiers. So ons almal is leiers. And leadership is like investing. It compounds. We all know the saying, Rome wasn't built in a day. Dieselfde met leierskap. It is developed daily and not only in a day. Kom ek stel dit vir u so. As u geld vasbelê en u hoop om oornag suksesvol te wees, is die kans maar baie skaars. Maar met tyd saam bou daai geld rente en dit word meer. Dieselfde met leadership. Kyk 'n bietjie vir Joshua in die Bybel. Joshua het vir jare onder Moses geleer as 'n getroue diensknegt. Hy het different strategies geleer. He learned faith-based making decisions before God finally called him to lead Israel into the promised land. You can read about this in Joshua 1. Is u nog saam met my? Kan ek 'n amen kry asseblief? Daai ene was vir my, kan ons vir die Heilige Gees 'n amen kry? Dankie. In order for us to be good leaders, let alone successful leaders, we need to invest. Nou ons tyd, our time, is one of, if not the most important investments we have to make as leaders. Just like Joshua, he spent years and years serving under Moses. So too, we have to invest our time. Is u nog saam met my? Ek moet net raak bietjie stil hier, ek raak bietjie bekommerd. John C. Maxwell's friend, Tag Short, said, "The secret to our success is found in our daily agenda. If you continually invest in your leadership development, you are letting your assets compound." Vroeger het ek verduidelik, dis amper soos om geld vas te belê. Met tyd saam groei jou leierskap. Kan ons gou ons Bybels blaai na Galatians 6 vers 9. Sê net amen wanneer u daar is. Het ek nou 'n baie sagte amen gehoor? Okay. Is u daar? Galasiërs 6 vers 9. Baie dankie vir hy amen. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Nou kom die vraag, how do we invest in our leadership development as spiritual leaders? Ek sal daai so 'n bietjie laat kweek. How do we invest? Dis maklik. Ons lees ons Bybel dagliks. We stay in constant prayer and we seek continuous guidance from the Holy Spirit. The list still goes on and on. Kan ons gou weer na Psalm 1 vers 1 toe blaai asseblief. Kan ek net weer 'n amen kry as jy daar is?
Thank you. Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. Not every now and then, day and night. Soos ons sisters 'n paar Sondae gelede gedemonstreer het met the law of the lid, we must intentionally expand our capacity. We have to grow. Ons moet groei. Leaders are also learners, and we need to be teachable. It requires a collection of skills to be a good leader, most of which can be learned. Weereens, ons almal is leiers. Die kinders wat skool toe gaan, leer elke dag in die skool. Hulle is ook leiers. What distinguishes leaders from their followers? Daar is 'n baie belangrike ene. What distinguishes leaders from their followers? It is the capacity to develop and improve one's skills on a daily basis. Om jou vaardighede dagliks te ontwikkel en te verbeter. Successful leaders are learners and the learning process is ongoing. Ons kan nie ophou as ons 'n sekere punt bereik het, dink ek is klaar, ek het nou leierskap bereik, that's it. Nee. It requires self-discipline and perseverance. As ek 'n voorbeeld mag maak, Chantel of Juffrou Bonita, het nie net toe hulle klaar matrikuleer het, die volgende dag toe hulle onderwysers nie. Daar was 'n proses wat moes plaasgevind het. Hulle het geleer, hulle het gestudeer, hulle het hulle se tyd opgeoffer. En tot en met vandag toe, kry onderwysers nog steeds die noodsaaklike opvoeding om hulle skills te verbeter. The goal each day is to get a little bit better and to build on the previous day's progress. Ons kan nie vir ewig sê, ja, maar ek het gister goed gedoen, so vir die volgende 2 maande is ek alright. No, yesterday's success will only last you this long. It's a continuous progress. Proverbs 1 verse 5 says, "Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance." We need to keep growing. I cannot put enough emphasis on we need to keep growing. To become good leaders, it is not developed in a day, but it takes a lifetime. Ek sal of u wat ouers is, u bereik nie net wanneer u kind 10 jaar oud is, dan is u nie meer 'n ouerie. U is 'n ouer tot die dag wanneer u sterf. U gaan 'n ouer bly tot die dag wanneer u kind sterf. So it takes a lifetime. Ja, a lifetime. Earl Nightingale said, "If you study 1 hour a day on a certain subject, you become an expert in that subject." Now imagine this. If for the next 5 years, we spent an hour a day reading our Bibles, can you imagine what leaders we can become? Wow. The following 5 phrases describe the stages of leadership growth, which is a continuous process of building influence. Phase 1. I don't know what I don't know. Ek weet nie wat ek nie weet nie. Many of us are of the opinion that leadership is only for those who have higher or better qualifications than ourselves. Soos ek vroeër genoem het, ons almal is leiers. Enige iemand kan 'n leier word, enige iemand kan leer hoe om 'n leier te word. Maar ons moet eers erken dat ons nie weet nie, dan sal die groei begin. Hosea 4 verse 6 reads, "My people are destroyed from a lack of knowledge." I will let that one sink in. Phase 2. I know that I need to know. Ek weet dat ek moet weet. Ek weet ek moet my 10de gee en ek weet ek moet my budget optrek, maar ek weet nie hoe nie. Becoming consciously aware of our own inexperience as leaders is an essential first step required to start learning. Ek moet regtig eers erken dat ek nie weet hoe om my budget op te trek nie, sodat ek kan leer hoe om my budget op te trek. Anders te help dit nie,
As ek net voel ek doen dit reg, dan jaap dit. Phase 3. I know what I don't know. Ek weet wat ek nie weet nie. As leaders, we limit ourselves when we rely only on our energy and our personal charisma. Joshua byvoorbeeld, hy het nie net staat gemaak op sy goeie eienskappe nie. Hy het elke dag geleer by Moses en hy het gegroei daarin. Phase 4. I know and I grow and it starts to show. Ek weet en ek groei en dit is besig om te wys. This is an exciting process that begins when recognizing our lack of skill and commitment to daily discipline of personal growth. Consistent daily growth transforms over time. And phase 5, I go simply because I know. Ek gaan omdat ek weet. Nou wanneer ons hierdie fase bereik, is ons leierskap amper outomaties. Dis amper soos tweede natuur. To achieve greatness, we must be willing to pay the price beforehand, so that when our time comes, we are ready. En met hy gee ek oor aan Juffrou Bonita om die fisiese aspek vir ons te verduidelik. Baie dankie. Dankie, Sister Roxy. Kan ek tog net my bokser hier kry? Kan jy hom help om net vir hom so 'n hande klap te gee? Amen. Okay, so hy gaan 'n paar dinge doen terwyl ek praat. U kan hom dophou, maar u moet ook vir my luister. Sien u die skill? Sien u? Pragtig, Alex, dankie. Staan maar net so, ek sal nou vir jou weer roep. Now, leadership is a journey and not a destination. Ek sê dit weer, leadership is a journey and not a destination. Sister Roxy het gesê, leadership is built daily, not overnight. Baie mense bewonder suksesvolle mense. Byvoorbeeld suksesvolle leiers, atlete. Ek het nou die dag op iemand se status gesien, Bappe Frans. Ons 'n bietjie investigate daar. Miskien is daar 'n tie daar iewers. Okay. So ons bewonder hierdie suksesvolle mense, suksesvolle besigheidsmense, maar wat ons baie min sien, of wat ons baie sien is die eindresultate. Amen. Ons sien nie die practice sessions nie. Ons sien nie die vroegoggende, die laatande, die jare nie. Al wat ons kom sien is in die ring, daar sien ons uit gewen. Amen. En so ons sien nie die jare se voorbereiding en harde werk agter die skerms nie. Now champions don't become champions in the ring. They are merely recognized in the ring. Okay? They don't become champions in the ring. They are merely recognized once they are there. So Bappe, Frans en Howland, ek het gister aan my dogtertjie gevra, hoe sê 'n mens daai naam? Is dit Holland of Howland of wat? In elk geval, die sokkerspeler. So what we see them achieving on the field is merely years of practice. The real work happens before the spotlight. Amen. So slide number 2. Point number 1. Daily preparation creates success. If we look at the heavyweight Joe Fraser, which is in slide number 3, he said, when the fight begins, you rely on your reflexes, and your reflexes come from training that you did every day. Nou, ek ken mos hierdie 21 dae marathon wat die mense so hardloop en die 21 kilometers marathone en die 42 kilometers marathone. Nou weet u, daar's dierbares in die kerk wat net oggendtyd wil opstaan en gaan begin hardloop. En dan wil hulle suksesvol wees. Ek sal nie name noem, jy moet ook nie omdraai en agterentoe kyk of langsaan kyk nie. Dan loop hulle hinkepink in die kerk die Sondagoggend van die Saterdag. But to be successful, om 'n suksesvolle 24 of 21 kilometers of 5 kilometers, whatever, it needs practice. For example, day 1, hardloop 2 kilometers. Day 2, die volgende Saterdag, verstaan u, practice. Now the same is true in life. You don't suddenly become a great parent, or suddenly become a respected leader, or suddenly become a wonderful G12 leader, or a musician, en so kan ons aangaan. A Sunday school teacher,
and so on. But it requires process. Nou, elkeen van ons hier binne 'n selfoon, kan ek net gou u selfoon sien, dit hoef nou nie 'n smartphone te wees nie. Okay, daar sit 2 mense in die kerk met selfone. Kan u net vir my asseblief die selfoon wys? Amen. Kan ek net sien, wie van u spandeer meer as 5 minute op die selfoon per dag? Just a show of hands, more than 5 minutes a day? Okay. Nou die volgende vraag, en hier moet u stryd vorentoe kyk. Wie van u spandeer 5 minute 'n dag in die woord van die Here? Okay. Elke dag. 5 minutes a day. So u kan nou klaar sien. Amen. Many times our hands already know the pattern, the unlock pattern, because we have practiced that. But very few times, or baie min kere, weet ons byvoorbeeld hoe om iemand te bemoedig in die woord, hoe om vir iemand te bid, because we don't practice these things. Amen. Now, Lucas 16 vers 10, Luke 16 verse 10, ek kan net bietjie daarna toe bly. Luke 16 verse 10. See daar? It says, ek gaan dit in Engels lees, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. God often prepares us through small responsibilities before giving us bigger ones. Amen? So can the Lord trust us with a little? Can the Lord trust me with, if I look at a Sunday school teacher, ek was 'n Sondagskool onderwyser is waar ek begin het. Can the Lord trust me with 5 Sunday school people or children so that He can in the future trust me with 20, with 50? For a worship team leader the same. Vir u by die huis, vir u by die werk, waar ook al. Can the Lord trust you with a little? Can the Lord trust you with $1,000 salary to give $100 tithes? If He can trust you with little, He can give you more and more and more. Amen. Klein daaglikse pogings lei tot groot resultate. Leadership works the same. Ons gaan na point number 2, slide 5. Now, Theodore Roosevelt was one of the greatest presidents in the USA. Daar is hy op die skerm. He became very successful as a president. But listen to this. He wasn't born strong. He was very sick when he was born and his childhood life. He suffered from asthma, poor eyesight, and he was constantly in and out of the hospital. His father told him, you have the mind, but you don't have the body. You must make the body. So hy het die mind gehad, hy het die kennis, hy het die wysheid gehad, maar sy liggaam het hom nie toegelaat om suksesvol te wees nie. You have the mind, but you don't have the body. En die pa het hom jammer gekry en gesê, ag my kind, miskien is dit nie vir jou nie, dis fine, los maar. No, the father said, make the body. And it was a process. So what did Roosevelt do? He started exercising every day. He started to strengthen himself in his body daily. He ate right. Verstaan jy? He learned every day. Eventually he became a governor, the vice president, until he became a president. And he even won the Nobel Peace Prize in that year. His greatness came from consistent growth, not natural talent alone. Baie kere wil ons net staat maak op talent. Ek het mos talent om te praat, so kom ek hoef nie voor te berei. No, you will fail. You have to develop the skill. Spreuke 22 vers 29, Proverbs 22 verse 29. Proverbs 22 verse 29. Also one of the scriptures that I love a lot. It says, do you see someone skilled in his work? It's a vraagteken, hè? In his work. They will serve before kings. Is dit nie awesome nie? Do you see someone skilled in his work? Die woord sê, he will serve before kings. Amen. So skill develops through practice. Point number 3. Great leaders never stop learning. Nou dierbares, ons is nog steeds op hierdie president, Theodore Roosevelt. They never stop learning. Roosevelt never stopped learning, even after winning the Nobel Peace Prize.
When he died, there was a book found under his pillow. Theodore Roosevelt died in his sleep. The vice president at that time said the following: death had to take him sleeping, because if it had been alive, he would have fought. He would have won. Die vice president van daai keer het gesê, dood moes hom in sy slaap kry, want as hy lewendig was, sou hy geveg het en hy sou gewen het. As hy wakker was, sou hy gewen het. Even at the end of Roosevelt's life, he was still learning. A leader never says, en ek wil hê jy moet vir die persoon langs aan u die volgende sê. Sê, a leader never says, I know enough. I don't need to learn anymore. Okay, sê dit weer vir die persoon. A leader never says, I know enough. I don't need to learn anymore. Nou sê ook die volgende. A leader always asks, what can I learn today? Amen. A leader always asks, what can I learn today? So Albert Einstein, né? Albert Einstein, ons ken mos nog vir Albert Einstein. Weet jy wat sê hy? Hy sê, the more I learn, the more I realize how much I don't know. Imagine hierdie slim persoon. Dan kyk ons na Socrates. Hy sê, the only true wisdom is knowing that you know nothing. And I have realized that, dierbares, ek is met pastoor in 'n huis. As ek vir u kan sê hoeveel boeke hy lees. En ek praat nie net van wat, hy lees sommer 'n boek nou vandag, klaar, môre vat hy weer 'n ander boek. En u kan ook in die eie lewe kyk, hoe u opbou. Amen? Leer, be that person who says, I don't know enough, I need to learn more. En het u al agtergekom, wanneer u meer weet van 'n ding, dan realize u hoe min u eintlik weet. Have you realized that? The more you start knowing or learning a subject, the more you realize, but I actually don't know much. Proverbs 1 verse 5, wat my sister Roxy gelees het, wil ek ook net weer reiterate. Hy sê, let the wise listen and add to their learning. Dit sê nie let the foolish listen nie. Dit sê let the wise listen and add to their learning. So awesome. Okay, kom ons gaan aan. Point number 4, leadership requires perseverance. Now, do leaders fail? Dis 'n vraag. Gaan leiers, goeie leiers, gaan hulle fail? Of course. Leadership isn't about never failing. It's about continuing after failure. It's about recognizing that hier het ek gefail, hier het ek verkeerd gegaan, nou moet ek opstaan en regmaak. Amen? Leaders make mistakes. Yes, leaders get criticized. Yes, leaders experience setbacks, but listen to this, they keep going. Hulle gaan, hulle begin weer, hulle try weer, hulle staan weer op. Amen. Galatians 6 verse 9, ek gaan nou bietjie vinniger oor tyd, jy kan dit neerskryf. Galasiërs 6 vers 9. Let us not become weary in doing good. As u miskien iewers gefail het in die leierskap of wat ook al, encourage the Bible. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap much. Spiritual application. In Lukas, as u Lukas 2 gaan lees, sal u die storie van Jesus sien. Toe Jesus 12 jaar oud was hy in die tempel, en die woord sê he was sitting with doctors. Now, doctors of philosophy, die mense, die skrifgeleerdes. And he was asking questions and listening. Dis wat die woord van die Here sê in Luke 2 verse 46. Nou, ek weet, Jesus is God. So hy het nie regtig nodig om te vra nie, maar ek weet hy vra dit vir hierdie mense se sake anyway. But even that, Jesus was showing us the law of process. And when he was 30 years old, his personal ministry started. In conclusion, great leaders are not made overnight. They are built one day at a time. To read a scripture, it takes to read a whole chapter of a book of a Bible, it takes about 5 minutes. Een hoofstuk. Sê van plus minus 5 minutes. Try that. Take a chapter a day.
Vat 'n hoofstuk 'n dag vir 5 minute is al wat u nodig het en kyk waar gaan u wees oor 'n jaar. Kyk waar gaan u wees oor 2 jaar. Vat 'n boek in die field waar u is. Lees 1 hoofstuk, vat 5 minute en kyk waar gaan u wees. Amen. Is weer ek. Soos Juffrou Bonita vir ons nou gewys het, word leierskap dagliks gebou. Dit gebeur nie oornag nie. Nou, jy wonder sekerlik ook, hoe pas ek nou al hierdie goeders wat ek nou sopas gehoor het toe in my daglikse lewe? Ek sal jy gou help daarmee. We need to move away from the mindset of I'm taking it as it comes. Byvoorbeeld, die kerk het 'n kalender, 'n jaarlikse kalender. Daai kalender is al vir 'n jaar uitgewerk. Wat moet wanneer plaasvind? Wat se maand moet wat gebeur? Dieselfde met ouers. As u kinders het wat op skool is en die kind kom van die skool af, kyk hulle nie net heeldag TV nie. Daar's 'n skedule wat in plek gesit is. Hulle moet eet, hulle moet huiswerk doen, hulle moet slaap en 9 uur is dit slaaptyd, van môreoggend is weer skool. Daar is 'n skedule, daar is 'n plan. We need to have a personal growth plan. For instance, read 1 leadership book a month. Ons het nou gehoor, pastoor lees sommer binne 20 minute, ek dink ek push dit seker. Pastoor lees baie boeke. Luister 'n educational boodskap weekliks en woon dan jaarliks 'n konferensie by. The list goes on. We need to be intentional when it comes to discipleship. Wat bedoel ek met dit? Pastoor meet 1 keer 'n maand met die leiers, met die G12 leiers. En dit is nie net om te hoor hoe dit met ons gaan nie. Daar word geteach, daar word geskel wanneer dit nodig is en daar word wysheid uitgedeel. Great leaders intentionally develop their followers. Pastoor het ook baie one-on-one meetings met die verskillende afdelinge in die kerk, soos byvoorbeeld met die worship team, met die sonnaskoolonderwysers, met die nuwe musiekprogram wat so pastoor het hy vat tyd, one-on-one meetings. Wat noem ons dit? Mentorship. Dit is hoe pastoor discipleship invest in elkeen van ons wat hier is. Ons het ook ons G12 structures in plek, waar ons deur verskillende geestelike boeke werk, en ons discuss scripture van die vorige Sondag, and this allows for growth opportunities to be a responsibility. 2 Timothy 2 verse 2 reads, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Ek sluit af met die volgende. We need to cultivate a growth culture as leaders. Create an environment where spiritual growth and leadership development is actively valued, resourced and celebrated. En met die gee ek oor aan Suster Irene. Baie dankie. Amen, dierbares. Ek groet elkeen in 'n onfeilbare naam, soos ek gehoor het, ek is Sis Irene. So ek gaan met u deel oor the law of navigation, die wet van navigasie. So voor ek begin bestoor, wil ek net gou iets vertel wat gister gebeur het. Ek het gegaan na 'n printingplek agter Woerman om my goed net professioneel te laat lyk. En my goedjies daar gelos en teruggekom. Vra die dame wat vir my die tikwerk gedoen het by Waterkerk is jy. Ek sê dan ook gospel mission. Sy sê vir my, wow, sy sien daar is guidance. So, ek moet toch asseblief myself voor nommer los. So, my gedagtes net om te los, dat wat ek voorbereid het 'n verskil gemaak in iemand se een persoon se lewe. So ek het 'n saad gesaai in iemand se lewe. Amen. So, die kernbeginsel van die wet van navigasie is eenvoudig. Enige een kan die skip bestuur,
maar dit vat 'n leier om die roete, die koers te bepaal. Soos ons Walvisbaai toe ry en hy klomp skepe sien, is enige een kan dit ry, maar dis net 'n leier wat die roete kan bepaal. So navolgers nodig leiers wat in staat is om effektief vir hulle te kan guide. Navigasie gaan daaroor om 'n duidelike rigting te gee sodat jou span, jou groep, jou G12 groep nie in sirkels beweeg nie. Amen, dierbares. So, ek wonder seker wat is navigasie? So 'n snaakse woord, dis seker die eerste keer wat u van dit hoor. So navigasie is eintlik 'n koersaanwyser. Navigasie beteken om te dink aan jou posisie, te dink jy moet weet waar jy is. Te dink aan jou bestemming, jy kies waarheen jy wil gaan en dan jou roete, jy beplan die pad soos van A na B om hindernisse te vermy. Dit is waaroor navigasie gaan. Ek gaan so 'n paar punte met u deel oor die wet van navigasie. Navigators see the trip ahead. So koersaanwysers sien die reis wat voor lê. So 'n goeie leier remains focused. Controlling your direction is better to be controlled by it. So om jou rigting te kontroleer is beter om deur dit gekontroleer te word. Amen. So they see the whole trip in their mind before they leave the dock. They have a vision for their destination. They understand how to get there and they recognize the obstacles long before they appear over the horizon. 'n Voorbeeld van ons pastoor Samuel Frans, ons weet wat sy visie is vir Gospel Mission Swakopmund. Die Gospel Mission City wat hy graag in mind het. En dit is wat 'n navigator is. Hy het 'n visie. Amen. So where do leaders go? First-rate navigators always have in mind that other people depend on them and their ability to chart a good course. Before leaders take their people on a journey, they go through a process in order to give the trip the chance to being a success. Amen. 'n Voorbeeld, Moses in die Bybel word as 'n duidelike navigator gesien wat 'n nasie deur 'n krisis moes gelei het. So sy lewe het 'n bloudruk van leierskap dat hy 'n roeping moet volg. Koers moes hou in die woestyn en moes leer om te delegeer. Nog weer 'n voorbeeld van ons pastor Samuel. Dit is hoekom hy daar 'n G12 groep is. Hy moes die werk delegeer, want hy is ook net human en hy kan nie by alles uitkom nie. Dit is hoekom daar G12 leaders is om 'n groep te kan hanteer. Amen. Ek glo net daar sal weer 'n voorbeeld wees. Okay, navigators draw on past experience. Navigators steun op vorige ervarings. Every past success and failure can be a source of information and wisdom if you allow it. Success teaches you about yourself en wie jy in staat is om te doen met die gawe wat die Here aan ons toevertrou het. David was die beste voorbeeld van 'n geestelike navigator wat op die verlede gesteun het. Voordat hy met Goliat geveg het, het hy sy verlede onthou. God se beskerming teen die beere en die leeu's. En dit het hom die geloof gegee om die toekoms in te vaar. Amen, dierbares. My derde punt is navigators listen to what others say. Navigators luister na wat anders sê. So no matter how much you learn from the past, it will never tell you all you need to know from the present. That's why navigators gather information from many sources. Weer eens pastoor.
Hy's 'n coach, so hy's oral en hy weet om inligting van ander sources te kry. Baie belangrik. They get ideas from members of the leadership team. Net soos ons leader summit wat ons 2 keer 'n jaar hou, wat pastoor Brian hulle vir ons hou. So dit is ook deel hoe ons informasie kry. Hy 2 keer in 'n jaar wat ons by mekaar kom. En so hy sit met sy uitvoerende raad en hy beplan. Dit is ook waaroor hy kyk. Geloof baie belangrik om jou mense vorentoe te vat. Sometimes it is difficult to balancing optimism and realism, faith and fact. But that's what it takes to be effective as a navigate leader. Amen. Weer eens apostel Johannes, hy beklemtoon in Johannes 1 vers 1 tot 3, dat sy geloof en leringe gebaseer is op tasbare, feitelike bewyse, dinge wat hulle gesien, gehoor en met hulle hande aangeraak het. Amen. In conclusion, the secret of the law of navigation is preparation. When you over-prepare, you convey confidence and trust in the people. Lack of preparation has the opposite effect. You see, it's not the size of the project that determines its acceptance, support, and success, but it's the size of a leader. Leaders who are good navigators are capable of taking their people just about anywhere. Amen. Ek gee woord vir Suster Zenia. Amen. Goeiemôre, ek is Sinia en ek gaan die praktiese afdeling doen van the law of navigation. So, as my fellow sister in Christ has just explained, the law of navigation teaches us that good leaders don't just know where they are going, but they prepare the way before others follow. So I'd like to bring this principle a little closer home by sharing two or three practical examples that we can all relate to. So kom ek vra vir u hierdie vraag. Ek glo stellig ons almal het iemand in ons lewe wat as daai mens iets beplan, dan begin 'n pyn 'n mens se mag sommer klaar. Want ons is bekommerd en wonder, o Jene, as ons nou daar uitkom, is daar genoeg kos? Is daar een slaapplek? Is die akkommodasie eens geboek? Dan is ons heel in rep en roer, want ons weet nie wat wag vir ons aan die ander kant nie. Maar dan het ons ook weer 'n ander tipe mens in ons lewe waar as ons gesê word, nee, ek moenie worry, ek het alles uitgesorteer, dan is daar vrede. En ons weet, okay, as ons daar kom, daar's warm water, die beddegoed is skoon, ons het slaapplek. Hoekom? Because you know they are prepared and they've already thought about everything before anyone else did. So that's the difference between simply leading and practicing the law of navigation. So nou gaan ek 'n voorbeeld maak van 'n familie wat, kom ons sê, Mauritius toe gaan. U sien hier so die koffer en die sonhoed wat hier so voor is. So nobody wakes up on a Friday morning and says, let's leave tomorrow for Mauritius without making any plans. A good leader first asks important questions. Do we have a budget? Which accommodation is safe and affordable? How are we getting there? What activities do we want to do? What will the weather be like? Before the holiday even begins, someone has already done the research. They've compared accommodation, planned the budget, organized transportation, and looked at activities, and also looked at possible challenges that could arise. And they make sure that everybody knows what to bring. Die hoed en sonskerm en so aan. So the family enjoys the holiday because someone prepared the journey before everyone else has started it. That's exactly the law of navigation.
A good leader doesn't simply know the destination. A good leader prepares the journey so that the people following can arrive safely. A second practical example is in church. This same principle doesn't only apply to holidays, but it also applies to the kingdom of God. So let's think about our annual leadership summit that always comes in January. Our leaders don't inform us a day before. They inform us months ahead so that we can arrange for accommodation, the transport costs, what the food schedule will be like, so that we can prepare beforehand. They give us enough time to save our money, prepare ourselves, and then prepare our schedules. They've already thought about the questions we haven't yet asked, and as a result, when the time comes, we come prepared and not confused. Or think about an outreach program. We don't simply wake up on a Saturday morning and then decide we are going to go evangelize. But we prepare ourselves spiritually. We spend time in prayer. We fast. We seek God's direction. And we prepare our hearts before ministering to other people. Because just as we prepare physically for a journey, we should also prepare spiritually before ministering to others or leading people to Christ. Preparation is part of leadership. A good leader doesn't only think about today's needs, they think years ahead. For example, our pastor, he doesn't just wake up on a Wednesday or Thursday morning and decide we're going to have a leadership training, but he prepares beforehand. He prays, he studies the word, and there is spiritual preparation that happens before the meeting even arrives. The same applies to our worship team. They don't simply arrive on a Sunday morning and then everything just hopes that everything works out. They rehearse, they prepare, and they seek God's presence beforehand so that they can minister effectively. Good leadership is never accidental. It's always intentional. Leadership is not just about leading today, it's about preparing others to lead tomorrow. That means we must also think about the challenges that could arise along the journey. What could go wrong? What obstacles might we face? How can we prepare now so that we don't become discouraged later? A navigator considers the entire journey, not just the starting point. We see this principle in Scripture, in Jeremiah chapter 1. Before Jeremiah was even born, God already had a purpose and a plan for his life. God, the greatest leader, plans ahead. The same principle applies to our own lives. Are we preparing financially for our future? If God blesses us with children one day, or die dierbares wat al klaar kinders het, are we thinking about who will provide for their studies or their education? And these are just practical examples looking beyond today and preparing wisely for tomorrow. So here's the application. Law of navigation isn't only for pastors and church leaders. It's for parents leading their families. It's for students leading group projects. It's for business owners leading their teams. And it's for anyone who influences another person's life. So in conclusion, I'd like to encourage all of us to become leaders who don't leave things to chance. Soos byvoorbeeld nou, om het te los per ongeluk, dat het nou net sal gebeur het, to go with the flow. Let's become leaders who seek God's wisdom, leaders who plan ahead, leaders who prepare well, and leaders who make the journey easier for those who follow them. Because good leaders don't simply point to the destination, but they prepare the journey. And that's the law of navigation. Thank you. Kom ons gee Virginia nog lekker aan 'n klap. Sê vir die persoon langs die dis kerk. Nee, jy hoor my nie lekker nie. Sê vir die persoon langs die dis nou kerk. Amen. So church is not about just running around and dancing and shouting and jumping. Yes, it's part of it. But church is when we teach the word of God. Wat sê die Bybel? Gaan maak disippels en leer hulle. Nie gaan maak disippels en aanbid nie. Gaan maak disippels en sing nie. Gaan maak disippels en draf nie. Gaan maak disippels en doen goed nie. En leer hulle. In Handelinge 20 sien ons apostel Paulus wat hierdie ding letterlik vat. Hy het so geleer dat iemand geval het en dood gegaan het.
So while we are teaching you, the old person should die, should fall and die. Sodat ons 'n nuwe mens kan oprig. As jy saam met my. Want 'n persoon wat gesterf het, het hulle weer kom opgewek. So, and the Bible says that person fell from a window. We pray that you will not fall from your window of opportunity, but that will push you through your window of opportunity. And that's by learning, understanding. The Bible says in Matthew 28, where onze kernskriwe praat van and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is more than water baptism. It means ons moet jou doop in die Here. Hoe doop ons jou in die Here? In die woord. Jy word geonderdompel in die woord van die Here. It's more than water. Water is the visible sign of what actually happens spiritually. So ons moet jou doop in die Here. Ons moet jou doop in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Meaning they should become so part of your life that there's no separation. When you look at you, we should see the Father, the Son, and the Holy Spirit operating in your life. As is saam met my. So, a church is not about just jumping and having a spiritual experience and we're going home. No, the Bible says Paul was preaching or praying for the church of the Ephesians and the Colossians that the eyes of their understanding might be opened. Paul comes from Gamaliel. Gamaliel was a serious doctor of theology. Paul het ten minste tussen 15 en 20 jare net by sy voete gesit en geleer, voor hy nog een woord gesê het. So we need to broaden our capacity to learn and understand, because my people are perishing because of a lack of worship. Nee, wag, miskien. My people are perishing because of a lack of dance. My people are perishing because of a lack of hugs. No, because of a lack of. Kyk hoe iemand se kop, dan skud jy net jou kop. Hier die ngondos. God wants us to know. And that's what the enemy came to steal. Our knowledge, our understanding. And that's killing us. Kom ons staan in hierdie plek. Ek wil hê u moet gou met die persoon voor en agter u praat. Wat is die 3 goed wat u geleer het, wat u sal saamvat hier vanaf? 3 goed. Nie jou worship.